Abafundi basePort Elizabeth College eEastern Cape bayabhikisha mayelana nokungakhokhelwa imali yeNSFAS. Bavale zonke izikhungo bafunga bagomela ukuthi angeke kuqhubeke ukufunda bengayitholile imali. Abaphathi bethembise ukuthi bazokhokhelwa izolo, kepha namanje kusekhona abangakayitholi. Abafundi basePE College bathi akuzofundwa de uNSFAS abhatale abafundi imali yabo. Abafundi batyhola uNSFAS ngelithi bahlawula abafundi kabini, kodwa abanye abafundi abakayifumane yabo imali. Kodwa abaphathi besikolo bathi bazama ngandlela zonke uqinisekisa ukuba bonke abafundi bayifumana imali. Siyazibuza into ba iphile progress, iphile into bebesithi bazayenza. And ke students zithi azizongena iziclass up until babone imali engenayo. Kwicampus yaseQhayiya isimo siyafana. Singabafunda seqhayiya sifuna i-accommodation, sifuna i-transport, sifuna uthenga i-cosmetics, siyasafarisha singabafundi. Abaphathi bathi ikhona imali ehlawulwa abafundi nangona besajona imicelimngeni nje. Uqala nge-27 kaFebruary uNSFAS uqalile ke ubhatala abantwana for i-accommodation, indawo zokuhlala na for i-transport. Seyiqala ke loo nto. I-challenge esinayo ke noNSFAS is that akakwazi ubhatala yonke imali wonke umntana ngesuku elinye. Abafundi bathi bazokuqhubeka noqhankqalazo lwabo lunoxolo nangona kungaqhubeki izifundo. Dingulerato Fekisi kwindaba ze SABC eBhayi.